Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know anything. Who knows why she I've said to Yama, no, see the young kukru. So, your stomach was out, said the young. Have been so as I become. And then crying, meaning said if you are forcing a, I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at Tumac. I'm my free. Tinatet malake, eyama ubi awenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama ubi awenya indigestion. Yenhwehwemu so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being chill. Tinatet venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ya from K Gyasi asoma me beka in sebe de owo nyansa no ebe fa no nyansa semu na de nadwen ewo fom so ebe fa no mansotwen mu nokure ba kope nokure eye ba kope na me no be kasa fa odifo bi hu e fe no Dr. Isaac Owusubempa ewiase won ushia nipa bi a wabrabo sesa abra me shia Dr. Isaac Owusubempa no ma brabo asesa onuma de kodie ye onyame nipa bi a oni ni shia otufo obompa ipama o sesa wabrabo na Dr. Isaac Owusubempa me say ene me ne o kan ho asem papa ni me shia no why blessing to my life won wa mama brabo asesa wamama bra bwa sesa obi bia mu wamama na montu nyina sesa wamama dwe ne die mu kura sesa wonu male ko die bi isan say wenyame nipa enkofo bi ati social media kasetia Dr. Isaac Owusubempa na me kasetia a kire sa ankofo no bloggers no ya bo mo pa mo titi social media monwen na mususu na mo biebie ma no kasetia Dr. Isaac Owusubempa tie mennuanom mo bloggers no me ma no ya chen mo men matem didie tiam batie enye nipa nyina na esori tia omo tie enye nipa nyina na ekasa tia omo na papa na mo kasa tia no no me yeba mo so pa bloggers na mo titi social media no ai bo mo pa na mo betra no matwe kamera sim na mo kasa tia Dr. Isaac Owusubempa tie enipa bi a oba wo na wasase so enipa bi a odi aduane anum nsuo bia no betimi ama Dr. Isaac Owusubempa ne kingdom abafom da asema me ka fa te no kure obi a mo me pa o nokra de mahu me si nipa bi a oba wo no a wote asase so a wonu musuo di mako a obetima tu Dr. Isaac Owusubempa ne kingdom aguda esa se onyame tinimu se wo obi okuta God eyes no okuta God divine o so papa nani no hwe ne kasa uchim se papa no oye different person wasase so tie wa oti social media na watwe akonya na odi Dr. Isaac Owusubempa anim ayatwe apia na okaseti anhwe wabrabo yie because eno me di wachi wa oti social media odi ye bo pa na wabetena se na okaseti Dr. Isaac Owusubempa no me say brother sister hwe wabrabo ye na no me di wachi enipa na wo soliti no hwe nani na twa kasa okasa uti se adum bi efiri papa no mu bana no ohye tumi bi efiri papa no mu bana no ohye enti hwe yie na no me da no obusua so na papa no soliti awa
wonu wasefo nyina bebre ena de ohu ena de ofa ne se wo ahoden wo wa no nti yama miska nti manya opportunity me twe camera me twe phone asimanim akase tia doctor Isaac Osubempa brother sister wa life is short ka wo wie ye tie papa no solitaire na wa solitaire o destiny so solitaire doctor Isaac Osubempa me so wa solitaire o sebre eripa bia ni wo asasi so a odi mako edi anu nsu obetimi atu doctor Isaac Osubempa ne kingdom aguda sense nyame tumi e woni mu nyame onkonkro ti papa ni mu enti wo kasa tie no hwe yi o brother sister hwe yi o hwe yi na wabrabo e short papa no adoma tini mu na no ohye tumi atini mu nyame tumi na no ohye enti wo kasa tie na watwe phone watwe camera wo kasa tie doctor Isaac Osubempa no hey sister bra wo life is short o obi nku beti wa abrabo bekun obi nku beti wa kasa bekun obi nku beti wa wonu masem edo be konno mi akun wati ase enti hwe yiye wa abrabo mu se papa na wo kasa tie no nyame ho tinimu nyame susu nkonkro ade ne yi adwuma nti wo kasa tie nyame ho nkonkro babu ka se mo se dole so le tie David wa so le tie dole se baka David o nsa aka mi nyame doctor Isaac Osubempa asase so David nti o kasa tie doctor Isaac Osubempa brother sister o kasa tie onyame nkonkro unu onyame ewo okun na unu onyame ko ho na beka wasama ma unu onyame ko ho na be di wasama ma ene de wo anwode wa no odin me beta social media na ma kasa tie doctor Isaac Osubempa hey brother o life is short sister obra boy is short sense woni ye wo ye sikaefo ye wo ba pa betu be di awie num ye di wachi na ebe di wachi uja nation nyina wo bebre obra bo ma ohu ano ana asofo bia ni wo asase so a se papa no me to so obetima twam da tie se o ka se tie doctor Isaac Osubempa nation prophet wam ba ko papa na adoma wo ne so na no hye hwe na sa no me no beto so a me se odifo bia ni asase so obetima twa no me ni mu da opa agimachi ni ena me ka se mark my word sen ko fubiyam teach social media no me ya to mo so no bramba bre no me se osofo bia ni wo asase so betimi di ne pa abotwom da ensa na papa no ogira mo nyame aduma ti papa ni mu na no ohye me ka se bra sister subscribe channel na mamwai subscribe na ye de nsem beba ensem beba na no ohye tie subscribe channel mame ensem beba na no ohye pa serious me se doctor Isaac Osubempa nation prophet ba ko pe enipa bi a wo social media a wanya audacity capacity na watwe fon asi wani watwe camera asi wani na o kasi atia apostle doctor Isaac Osubempa no brother sister wa bra boy short ene aye fat na me ka no kra che me se nipa bi odi mako edi nchin no onum nsuo untimi ntu papa ne kingdom mu da sase oni nyame wa pam me trash na me so da me so ya ni mu se papa no wo se akwotare a se romafo akwotare no na eye sen na asoja fu di na ti omu nyina aso hye bi sen nipa bi abaso ne tenne na tar na nim no aso light eto so anu wahye da so asoma me kai me se me hu me so da hu se papa no doctor Isaac Osubempa o se akwotare se Roman soldiers na dia ne ye gold na asoja fu bi di na chi mo so address bi o mo dia ne ye gold na nipa bi abaso ne tia sa papa no na tar na socialite a socialite the toss one wahye enti sa da ye amasui ma me kasa na wo wan hwe obra boyi na wo hye a asotwe ba me so enti afi na come say bra sister si aba pa hwe kasa yie si ama oskadi na kasa tia doctor Isaac Osubempa hwe kasa yie na papa no oni nyame wa pam se wa antini am se me so da ye ehu se papa no doctor Isaac Osubempa o se romafo akotare ne bi na dia ne ye gold shen na asojafo bebre di na ti omu nyina hye bi na nipa bi onu benya nkanta a obeso letie no na tare no asolite eto so anu wahye tie enye nipa bi ya ne kan ntokwa o enye nipa bi ya ne kaseti ya no enye nipa bi ya ne didi na temu na me se asoma me kan
me say me kasa kire anyansafo de o nyansa no fa ne nyansam de o wa na bi wo fo mbefa na atemnidie eye no kura asem na meka eye no kura ye nto sebe eye no kura asem na meka me se mahu masoda ya hu me da so nye me da so ye dangerous papa me so da no wo abewu me so da no nya ska benya ska me se me so da ye na doctor azeko usbempa o hye Roma afo akotare ni bi na so da fo be bedine so mo nyina hye Roma afo akotare no na doctor azeko usbempa na ta na hye no eye gold hye ni ba bia so na tie ni bia na ta na animu na solite solite na to so anu wahye etini ba bia ati social media say wo dia ya ma opa ya ba opa anti o ka say tie doctor azeko usbempa me say brother sister show abra boy you life your short no me yebedi wachi no wasefo wachi no wo bebo bra bia hu anu da eti show abra boy me si nipa bia odi makodi nchine bia ni asase so betima atu doctor azeko usbempa ne kingdom of da o nyame ehira no oni nyame wa pam enti bra ofisa wo si so a wo te bible misam won so obi ni nyame nipa bia nya entokwa ama onbako na dibim da ofisa wo kwa asole won so obi ni nyame nipa bi anya encounter ama nipa na dibim da ebi si da o ma so ti a Solomon asotwe bo mo so o mu wuyi o so ti a David asotwe bo mo so o mu wuyi o ma so ti a Elijah asodie ba mo so o mu wuyi tie Elisha Moses entitie papa no woyen komsheni titin komsheni na Yakobon de na ba asase so me hu ni trada ti brother sister wa oti social media wonya audacity o capacity ahoden na yedi ska bia hye mfi no oni papa no kasete papa no papa no mfi no wa bra bo no me yeda wo so no onhu anu da me se me masoda ya wo se papa no o hye Roma fo soja tare na soja fo bebe na che o mo so hye soja tare Roma fo soja tare na onipa bia wo ba so leti sa soja ni no na tare na nimu aso na ato so anu wa hye eye no me kuti amanfo enti mesraw enipa bia ni asase so a obetima tu doctor azeko usbempa ne kingdom aguda ti sho abra boye maame me nua be ma me no ya chen me kasa chen but imagine say dey na me bedi papa ya chi tie o do wa nyon se on se won temi kasa ne da amaso an kamen kasa da tie me tu nipa before se wo tie me babo a wan tie me a wonya wasotwe a over my dead body me da amada yesi se ye kra mfi abusa wano eno kye bo be ma se nyame asotwe ba me fa ho dwane me free because me koka senti nyame difo a wo ti se doctor azeko usbempa brother sister show abra boye na no me di wachi na wo solitia apostle doctor azeko usbempa no o life unhu anu da so ebeya biya ko papa no ko bunkotodwe no papa no emfa ne nsanto so no nsere boni pachema na no me di wachi pao me da so hu pa me obusa no nkofo a me so da no wu ubewu me so da no nyeska benyeska me da ma so enya agudie me kasa tie ni pa o nyansa wo tie me kasa kire ni pa o nyansa wo tie me na wo tie me na ofa abeboa wo papa no nyame sa wo no so me da sa wo tie me na ofa amasem na watu wofo na no me bia ema wo so nyame hira wo na go from ebesa akasa me da ase bye bye Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabubo swina. Enu ni edia setina te 230 heba. Oya bema na unumwa. Mama wade sunkuma ujira unasu timi bajuma. Mama energy, stamina, and vitality. And fa wuni ajuma uye. And one is over numbi. Uba bajuma sa umreda. Tina te 230 heba. Eya yang kwankwa. Power to the people. Mecha 230. So our what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 Herbal. Yeah! Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ema yesumo. Yesumo merade. Enyumre yakin kansem no.
Yabema sister Paulina ene de ya flow. Imre, you can't seminar. You better free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey! Madam! Tinatet Hayan Herbal Capsule. A drawing Tina, but what to send me? Me ready, I mention glasses. Oh, Brody Bessie, see clear. Eya no crow. Kinaata Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tinatet Herbal Shop. Hey, now what? Tinatet Hayan. See clear. Kinaata Edroi FDA ahwehwem agye atum se eje.